Kakasi Students Union KSU North Eastern Institute of Ayurveda and Homeopathy lani NEIAH Unit Haga Jingalam Usamla Kevin Nongkenri President Lem Usamla Edi Rembai Secretary haringkat ke Jingsen Ranlang kin Nongyalam badkhot ke KSU Shillong Mail Circle haga khat khandai tarik unai lar ar hajar arpusan kaladawa Bhah ke Institute dai bandon ke Bhah Kyrteng yaki samla Trai Muluk ban puli hagi postgraduate course. Haba krenchi kelat pathai kubor hadin ke jingwan bu jingtho syaka Director of Health Services Research ki nongyalam kilo ong balas dangi ya ki postgraduate course hakatai ke Institute nadu usnam ar hajar apulai pinban kamdan Bhah Kyrteng ya ki samla Trai Muluk. Laong bagi samla Trai Muluk ki bala pendep ya ki undergraduate course ki hab bandet pule postgraduate course syaki wepat ke jela namar kamdan ke jing Bhah Kyrteng ya ki seed. Shu kilo ong baka don ke jingkran artatin nakaliang ka director bayo omla pendap ya ki seed. Henry ki nongyalam kilo ong babun ki samla Trai Muluk ki wan syakmat ha ki jingpuli jongki. Nakaliang jungi ka KSU niya po jinglam joka Shillong Mail Circle. Kecing tendu jungi buat kan ke research ke halor buat ke PG seat po ke beli niya. Ba kelas dang nadu men alja apply ni ke PG seat po niya. Kan PG course tak aduk mentang impat dan kowe tu MK Bhah Kyrteng mentang ini Trai Muluk Trai jala jungi buat kami ke bu jing ini kena jungi ombai kena pas uji ken hap and late puli ke PG sudut kowe ke bar jala kat bai ki we pat kena ke kowe bar jala kidon yang tak kesip ke Bhah Kyrteng juki kan ni ke bu jing ini mat tadi lo kan kadang men kendu ini di research but sian hiruk in kendu bai minister concern tai madam ang ni pan cimpacai lo bai de kan yong bai in secret in static of ini ka matak bamtak singi but in sa apa review cakap state government atau kamtam lesha department concern kasih health minister but sian hirup mana kumbang lawang iping sali kendu hi but i department i health minister madam amparin kabede bakani kena issue kania kadon pok state jungi but ngiruk ni dawa hi ba persi Bhah Kyrteng bangide banyo ba wal 100% kata bang ibu Ahmad chung sakta bangide banyo ndai kalong ga jingle na balada ngi myo ta Bhah Kyrteng apa kania kadon pok kari jungi beling myo ka Bhah Kyrteng kat bai kiwe pat ikna na kiwe kamtam ni kiri thoi kidan ta Bhah Kyrteng kat bangi pat bangani try jalang nimsim layo ta Bhah Kyrteng yo imban ini di HS research nak singi kalong ba insecret ni pasokar bat kowe ru iong ba le se yo mden manu balap pendapat yang ni mden kena jungi balap pendapat dan ban pas ban yo kan PJ bat ngisngo kani ku kucing ong jungi ni di HS research bang sngo mamla malong wa kumba fitip imenta borokai kena yujim tangila proceed ahead by bangilech PG bat kumba ngitip bu kani kesna mamantangi don kumba sangut kena jungi kena yuji go pas PG bat kimsim lai yo ban le PG ne kala jala jungi in hab ban lech chawai pat state Habatin pej Bhah ki kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau Bhah kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition bakam Bhah ka jing im bakam Bhah pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya